Via Cruises, podmorski muzej, je privatni projekat i vlasništvo kompanije Blue Nautica iz Trogira i kao takav je u svetu jedini put krsta pod morem. Lokacija muzeja i privatne plaže sa akvaparkom je u prelepoj mirnoj uvali Jelinak, koja je udaljena svega 2 nautičke milje od Trogira. Pozdrav svima, moje ime je Hrvoje Princivali, ja sam direktor asistent u firmi Blue Nautica, dolazimo iz Trogira, iz Hrvatske. Specijalizirani smo kao podvodna škola, ali se bavimo i čarter plovilima, iznajmljivanjem čarter plovila za sve korisnike. Prije 2 godine pokrenuli smo projekt podvodnog muzeja. To je unikatni projekt u ovom dijelu Europe. Postoji mnogo muzeja, ali nijedan nema temu križnog puta pod morem. Sa 52 figure u prirodnoj veličini i sa završnom figurom kipa Isusa 8 metara visokoga stvorili smo jednu predivnu priču i atraktivnu za sve ronioce, kao certificirane ronioce, također i za početnike. Muzej se nalazi u privatnom rezortu. Taj rezort je zatvoren, koriste ga samo korisnici Blue Nautike. Tu smo stvorili jedan prirodnu atrakciju, pošto je plaža predivna i zatvorena i ljudi koji iznajme ronjenje kod nas dobivaju u paketu cijeli dan na toj plaži. Plaža ima ležaljke, koktel bar, hranu, akvapark za djecu. Isto tako imamo par potopljenih brodova i imamo projekt koji će biti gotov 2021. gdje ćemo potopiti avion. Sve figure su ručni rad, unikati izrađeni od ekobetona i potpuno ekološki prihvatljivi. Uvala je zaštićena, a podvodni svet netaknut. Zanimalo nas je i koliko traje kurs ronjenja. Sve se može za početnike, početni kurs, znači traje jedno 3,5 sata. To je samo jedan zaron u kojem uključuje briefing, znači cijela teorija o ronjenju, upoznavanje opreme i onda idemo na praktični zaron i uključeno je u sve to diploma i slike. Startamo od 1. juna, a završavamo 1. oktobra. Za nautičare osigurano je sidrište, a skuba ronioci, skuba početnici, kupači, porodice sa decom ili grupe prijatelja mogu da se ukrcaju na motorne čamce Blue Nautike na samoj rivi. U želji da ponude nešto sasvim novo, konstantno osvežavaju turističku ponudu, a zbog sveukupnog sadržaja lokacije postali su zona bez stresa.